Bote muta mutu. Ukisunzu labo wa murinyo kingi no kimamu mwene. Wa kurenyo to iziri jangalele to muna jangala muna wa oba sivoko kele bo muna dia sama wait idi nambo bele bo kala mika mingwa kala kaka kala leva mozi lumbi boka mozi kia kidi amudi kala toujours e continuara kali tu que sarje to mozi kadi qual si tu ze chuzi ginzenti agonga mozi mu sarje to nadi ago sarje abo jambo ambo kwa kunde na lezi di boka tu izanga no mana ko vanga pawezi mbote tunata kunto yabo bamo ile yamato no pangyama unugete bo unigezole wujimuri unugete pangyama di matondo etsangwa ku selwaka atwa mona bo kwa kutuvwanda ana ne kongo di matondo pangyama mbwene kesi preleki mbote na yo mbote akuba na kiko sa wenu wakulu nós precisamos de angolano vem aqui para encontrar, para falar as coisas do país. Muito obrigado. Peraí, o que te teve? O Igir Mourinho. O que te teve o Igir, o Kinti no Moene, na mamãe do bebê Moamo. Kingi, na boca Mourinho, na coisa de Tingasole, Kinti no Moene. Que esse que na Yame, o vovô o kutana Pangiabe. Vou brincar lá, vou brincar na Diambu. Ok. Ok. Ya ni mana sombo ni na. Sengo minga boya susu o bazate to kutana to sa iloko na biso pour venir en Boka pour la surprise zoya nous allons ensemble tant on passe tant on biso. Merci mi brother. Nache. Mama nze bonge kukonda kwao. Wao muna mambo tupobele wunu. Muna moko wunu ebani ngini zabo. Kidiam bubele. Muna renyo wunu mama. Renyo lebele kitoko. Nazo senga ka bazombo nyonso boya. Obuza na Angleterre, na ba province na Londres. Boya poto bongisa mama mboka na biso. Mais makambo tout aux sur la awa aux anango d'accord et puis aux quoi pouyer oui si les anango d'accord pour ça quoi pouyer on peut ça mboka na pour ça muzombo ouais donc au monde qui m'a né tout au marché pour ça lamb donc diato tu nanga mon antini tu fiti diati là ingeta mon angiri diria ko ban ka ngi nugo nge mukuna landika ngi wina ngi zaya mabutua mokina ngedia ka mupani ka winange ngindu vo mukuna landika ka winange ngindu zayatu nazo pesa pe ngindu nanga mupani ka winange donc idia makutua banga mama kanda mama kanda di matondo ndio yo mwane twa yani ndinga batakaze huko yani kuna kiingereza ka bobilanga speak the language you feel comfortable English lingala whatever which one are you using lingala or English. So, right. I know you were here last month. You're here this month. What do you think? The way things are going? What say you? So far, so good. Everything starts at the bottom and then it goes up step by step. Step by step. So, do you agree with our ideas? Do you think we are on the right path or a bit of a disagreement? With the ideas we disagreement. It's either you agree or disagree, and we are on the right path. We just need more members to come, for more contribution to come in order for us to achieve our goals. Really. So that's it. So the way you see things are going, do you think we can achieve our goals? If people are serious and determined and put their mind to it, yes. Finger crossed. Yeah. But if you know you're not serious, don't come. Don't come. If you're serious, come. I agree with you. Thank you for the idea. Thank you. D'accord. Butamuntu ukisunzula bani kakumbwa ko boseke google mama. Okay. Nga kumbo na ngai dona, na subo moni ngai.
bogoy basuki ngai nani alors na vandi en Angleterre wa Israël likambo ya organisation ya biso bazombo yonde tozo linga to ba sito bandango déjà alors lokola toza boboto biso nyonso tu toza na posa ke to sanganaka o nyonso tu akoyoka yango avanda na Angleterre ya po tala ba problème ebele tozokuta nango awa ba problème ya marque na marque alors tango za na réunion lokola boye ozo ndiki tozosalisa na biso eza malamu mingi donc yango wana tozosangana tout le temps alors soki problème ezali tosonganaka mpe biso na biso moko ndenge tozali awa na Angleterre awa yango wana kaka tisongelevo mambo makulu tomogele baba engeye engindu zako baba zili nanga donc mambo temeni nanga ouais tosoleli na makambo moko ya malamu donc vraiment na sepeli nango nyonso tu tosoleli nango sapara de matondo tomutu mbwene kesi muna ngindu zako okay de matondo okay mutamutu kimbote kyako boa tarde ou boa noite. Mutamutu kisunzula nzevo renyo iluti dio kale kwako ya renyo dio kwako uri nanga wawo mukivula ngini nanga maukulutu mokene baba mambote meni nanga kingidu nanga zao kintini to moni nenge munandiatiro mbote tuli nanga bo diambu nanga diao de coma. Eu gostaria de dizer todo que passou aqui, que acontecer, é a boa ideia. Estamos a chamar o povo angolano, temos que ser juntos. A unidade é que faz a força do povo angolano. É isso mesmo. Especialmente o povo do Congo, do Bacongo. É isso. Estamos a se reunir para boas ideias. A iniciação é muito bom. É se ajudar entre nós. Qualquer situação que temos a problema, esse que é o nosso interesse aqui, o amor e a ser unido. Isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, Mutamutu. E kangena com Mbutama, Mbuta, o que sunzula Mbuta? O que sunzula Mbumbo Masivi. Enjoy Mbute tutukalange ni kwako, tutumene kunzaya. Wao Mbuta e unu kietete voke zolo wiziri murini yako. Unatoma boba lungu ketete memu nazari adiambu ikizaradi au tamuka kisosanga Monica. Wao tumwevo Mbuta okale kwako tangu tuyadikiri mambo okale kwako. Wili mambo tupopele kwako ngiriaka bene mvovu wako. Wao muna maukulu mabanga mene baba Mbuta kidiambu popelenge atwa landa watu kawe kezi ko uno agwengeye muna mabanga mene baba. Diketa ndende boba kiadi bifioti mudambu uno badi então tindo abuli de badi de venga wanka ka kesidiko kadiambu ko yambula lumbu ke badi ke lotid lumbu na ikwesa ay pangi to Monica 30 de junho. 30 de junho tukala kwako mudambu ya tutemo kina tunga yuna baka kunkaka tunga kunkaka meye tunga twisted o twisted mutunga tunwane na ekanda yetu tunwane na ana yetu alaka twanwane ni kusefanga sendundu yembaka de matono Mbuta enjana luwiri Mbuta Masivi Mbuta de matono Mbuta mbweni kesa tuzela kundika demosa okay kundika kwako dina tukundika edi ekwaku tusatunga kachetu kuyisa tuyisa yenu kuluna na munatsize nkaka dukala kuma America luna ku Suisse luna ku France ku Belgique ku Hollande rana zombo a telemene o tu telemene kaka tusasilana yetu munandwenga yuna tutunga ngindu za munangangu mwakulweni nanga kala kwa America una o widi dia diambu kosu kuna una tula contribution ko mona ngindu zako tangu ifwene anazomba telemen fosse kubanike moko kakusalisa mawa lava oto yes man mena mambo tu wana yetu atuuta mambo akele boba kulusalo lukala yengangu lukikonga pe mungangu kuna tutuka katuboka kumbuko esadia kuna kabenda oku mambo tete kwenda ngeti tini kalutini ku ana yetu kalutini ku ya itsengane timindele lukeso kelela
uti di mwana andi vena kumbu ndio mwana kumbu andi nana qual nome desse filho Tsimindela Lukesu foi mano Tsimindela ye tudo te tura mena que te bobe la Tsimindela kinga tsetu Angola tsetu outra boba Tsimindela donc Lukesu te tura mena samona sadin vimba mudin vimba akangi de atuli mubolo waye tu ka Tsimindela kuti tsetu atu sanwani lukalangangu katuladi kutamatuna endeki situkatula kuna Angola ti kwaku kutama apangi naza isa wenda mu maro ikuna Angola munzila fuila odino vo kutamatuna tukalangangu tusasana yetu mungangu akondena vo tukala awo akwe moni tsoni kalumoni tsoni mundela mkutu yande vo ena lubaka nzenza usa kuluwana ale bongale nkanda tudi di muna porta yako muna numero tala pangya ku wesi ndawenda kuntala una mundele utosongela vo ku mose akalanga mawa lava oto bela bamanisi sesa lulendi mbuteto be mwako luluninanga lubani kimoko lusadisa eyayi ikanda dieno yoyo imfubituke kuna mbuteto manu masivi di matono ama kimbote kia kumama wa ungi diaka ukisunzula uboba kwa kulinanga kintindu mwene tutwajati sile mambo okoma inza amona mambo mutumadiate na bobi kwa muna ndinga batapo muna dingala kusto ndinga so mambo bako koma ngai mavero donc sénateur comme la radio na kamboka Luisa Ndungu unu lumbu kitete bokizole lumbu kitete kitete wa kintindu mwene rene tubengi unu kintindu mwene rene unu tumini diata bo ngindu zetu zembote bo kazemboteko donc en tout cas na sepel makasi pona lukaka yango pela makambo ya boye comme na yoka qui on a monté madame sepelaki parce que na ka fier ya oza muzombo oui donc na bisa batinyo so kenga na muzombo ba o makela o yakene na fungula na Kinshasa ezandenga po ba benga batinyo so ba zombo ngabite fu bo différence yaka donc ngana ka fier ya oza muzombo donc na kutanye na libota na nga motema na ton samnesengo to boya ka ekolo na biso te moto nyonso akolanda video oyo soki oza ngolais donc telema totika kozala bangembo ke na butu toza bapuku na moi toza bandeke donc iza pona oyo ayo nzepo na ekolo no o mama na ona papa na o babotela makati tobotami na bamboka mosusu tokoli kuna totangi kuna me bapapa na so toujours baki kobenda biso matoi nayekoyoka nde papa alobi taki na mbwa moko komona yaki obenga tingani ngai nayebaka ntina tingani yango te donc nde papa masiba biso kone kocomprendre donc totangaka na baklase ntango baye kotelemisaka bazombo bozotia mosapi na soni mais ntango sikoyo oyebike mboka na biso tala mboka kitoko mboka moko to nango fier bat baso kende kutu ba étranger baso epai ne pai ba ko sepela mboka na bongo yokolo mboka oza ko bomba na pourquoi zala fier ya ekolo nayo comme ngana za fier ya ekolo nanga na sepeli ko sangana na réunion o de matono mama mbwene kiesi de matono botamutu ukisunzula uma coisa que nós congregamos nesse lugar por uma reunião dos angolanos de Congo que nós falamos. Estou muito alegre. Hoje é a primeira vez que eu cheguei aqui, mas tudo que nós falamos aqui, estou muito alegre por ser angolano. Obrigado. Deus os abençoe. Eu chamo todas as pessoas para vir se encontrarmos, fazer uma força. Obrigado, me agradecemos muito. Pangizama mbweni kesi. Kinema mengi kuti boba kansi mukesi ngini nanga bo ekuma mambu mukuna mubangi tuninanga to boba bo tukotele munzila seto luaka walumbwene ediade to mole babo iganda donc e mambu mubanga mungiti tuninanga awukulo to kumbokila kuna États-Unis, Alaska, Belgique, Suisse ene kulo to kumbokila lumona donc e mambu mubanga anane Congo atelamene
nzorebo di diambu lo mona lo lenvuka e yo tete i fuidi ka ibai gidiko na ibai ka se lo monam donc mbwene kiese ya i mvutwenu Suisse, Belgique, Alaska, Belgique, France. Et nous voulons y a une photo nous moyennement. Donc y a une taon kai fuako. Mbwene kiese di matod. Pause. Ready. Mutamutu. Kidiambu komengi ninge muna makulu tubenge kwa kugume. Makulu mvenga ba ungo tumetonda mambote mina makulu. Jambo izondi mama ma grupo yana le Congo. Mon pese kale zangino zao kimbote kibeni. Wa ukisunze bikumba ko kama kumba msima Daniel. Okay. Msima Daniel. Yai ingishule tedi boya izole. Yai reunion titingisa pati. Reunion tedi ya dimato no panyama enze mvimba se amonamu. Donc mbwene kese muna makulu mutamutu mbwene kese. Dimatondo. Endioyo mwanetu. Endioyo nketo mwana Thomas endioyo. Donc mbwene kese funciona que vous dire ambuko Não, não vou fazer aqui. Não vai falar, Yeah. OK, cadê ambuko? Abraço a todo mundo, o mundo inteiro. Thank you.